Dakle, dijagnostika je prijavila da je greška u senzoru položaja klapni na usisu. U pitanju je Mercedes A klasa A200. Najčešći problem je, kako se ispostavilo, da uđe voda, to jest kondenzuje se unutar ovog senzora i motora položaja klapni. Ovdje je već otvoren senzor koji se otvara lako pomoću zagrevanja i sečenja skalpelom ovdje po samom sastavu. Ne treba dakle iseći, imate ovu unutrašnju ivicu, ne treba nju iseći, nego samo lepak koji se nalazi na samom početku, to jest sredini. Unutra imate elektroniku, kao što se vidi. Imate ovaj srednji zupčanik koji se vadi. Unutra ostaje sve puno vode i ovaj potenciometar klizni je također pod vodom. To lepo može da se očisti brake cleanerom ili kontakt cleanerom. Zatim se izduva dobro kompresorom. Motorčić također bude pun vode. Sad ćemo ovo vratiti nazad. Dobro, treba se uzupči da lepo legne. Motorčić se otvara tako što se raspertluje ovaj deo ovdje. Ja sam to već odradio. Evo ga. Također isto može brake cleanerom ili nekim kontakt sprejom koji nije mastan, kontakt cleanerom, pardon, da se očisti. Zatim se dobro izduva da ne ostane ništa unutra. I na kraju se sve sklapa. Ovi kontakti, svi kuda je otvoreno, se zatvore diht masom. Treba koristiti neku dobru diht masu. Ja u ovom slučaju koristim Liquimoli, nebitno. Također i ovdje po ovim ivicama isto namazati da voda ponovo ne bi mogla da prodre. Sad svakako postoji mogućnost da će se ponovo kondenzovati voda unutar samog senzora. Zbog toga, zbog te situacije ću ja ovdje na samom dnu izbušiti malu rupicu kroz koju će moći, za slučaj da se opet kondenzuje voda, da izađe. Bitno je da se rupica izbuši na najnižoj tački kad je senzor postavljen na automobilu. Znači kad je montiran, onaj položaj kako stoji, pa se onda izbuši odozdo da bi voda mogla da izlazi. To je to. Nadam se da sam pomogao samoukim majstorima da reše problem od nekih 150 €. Pozdrav!